Starteru je dat znak da iza nareduje hačima da na leđima svojih grla počnu da ulaze na predviđena startna mesta. 6. Memorial Darka Filipovića Pilčeka, ispred nadmetanje za četvorogoda i starija grla na 1800 km. Boks broj 1 Surčin, boks broj 1 Surčin. Odavde bi se reklo, samo odavde da je grlo ušlo na svoje startno mesto. Boks broj 2 Tyson, boks broj 2 Tyson. Idemo dalje. Boks broj 3 Marcel, boks broj 3 Marcel. Boks broj 3 Marcel, boks broj 4 Paton Sur, trojka Marcel, četvorka Paton Sur. Boks broj 4 Paton Sur, boks broj 5 My Dear Friend. Boks broj 6 453, boks broj 7 Salah Al-Din i boks broj 8 spoljno startno mesto po tradiciji za Alcatraza. Čini se da je 5 grla u prvih 5 startnih mesta. Naziremo da je Alcatraz van mašine. 453 čini se da je poslednji u start mašini u boksu broj 6, dakle boks broj 7 Salah Al-Din, boks broj 8 Alcatraz, sedmica Salah Al-Din, osmica Alcatraz. Da li su to sva grla unutar start mašine? Osoblje napušta startnu napravu. Sad bi trebalo da je to da su Lakiki i Nena Đurić izašli iz mašine, trka puštena. Vidimo ko će na lidersku poziciju. Surčin je dobro startovao, ali Marcel ide na čelo, no ipak će to biti 453. 453 na 1800 metara na liderskoj poziciji. Druga pozicija za Surčina, treća pozicija My Dear Friend, četvrta pozicija Tyson Kide ruke Piki Vujkoviću, peta pozicija Salah Al-Din, šesta pozicija iznutra Surčin. Sada na začelju Alcatraz polja, na čelu 453. 453 druga pozicija za Marcela, na trećoj poziciji My Dear Friend, četvrta pozicija Tyson. Trku vodi 453. Dužina prednosti u odnosu na Marcela. 453 Kristijan Jezi vode ovo nadmetanje. Druga pozicija 3/4 dužine iza Marcel. Treća pozicija My Dear Friend. Četvrta pozicija recimo Salah Al-Din, na začelju je Surčin. A ispred njega jedno mesto Paton Sur. Tyson je treći od pozadi. Da li je to Tyson? Jeste. Alcatraz je izbio na treće mesto, na čelu ove trke 453. 453 druga pozicija za Marcela koji već dobija korbača opomenu od svog jehača Aleksandra Šašića, na trećoj poziciji Alcatraz, četvrta pozicija My Dear Friend, peta pozicija Salah Al-Din, šesta pozicija Tyson. Ali je ponovo prigrešio Tika Vujković što nije pustio Tysona da galopira, vidjet ćemo u završnici ovog nadmetanja. 453 vodi ovo nadmetanje. Pola dužine prednosti, dužina u odnosu na Marcela, skroz polja finišira Alcatraz. Trku na četvrtoj poziciji My Dear Friend, na petoj poziciji Tyson. 453 vodi ovo nadmetanje, napada ga Marcel, napada ga i Alcatraz. Iznutra 453, s polja Marcel. Alcatraz, pardon, 453 ili Marcel. 453 se izlači da dobije trku i na 1800 km i ostaje položen u Beogradu. Druga pozicija Marcel, treća pozicija Gusto, My Dear Friend ili Alcatraz. Potom tek peti Tyson, šesta pozicija Salah Al-Din, sedma pozicija Paton Sur, godine čine svoje. I na kraju na začelju Surčin.